ngapte sawai piki parlo ki bistanat pan pe yak ke video ha ke channel nang jan Anthony Griezmann balai pnya sono shark club nari Amerika bat kumno wong yak Saudi Pro League game bat ka Major League Soccer. Anthony Griezmann ubre forward bapau jongka club Atletico Madrid bat menta udon hapdeng ke sngewtynnad ka tak rifran haka ialehkai ban yakni urung syaka Euro archar Arab Sau. Anthony Griezmann baru-baru usai penpau bu sautanat ban ialehkai syari Amerika lane syam Major League Soccer. Bat sasin haka deka kenti ka bemta Anthony Griezmann ula penpau bau kwa syam ban ialehkai syaka Major League Soccer. Haba ai ka jingkren Anthony Griezmann ula penpau berlong ka Saudi Arabia na sautu syai kito ki bakwa ban ialehkai syaka ne ka league. Ngihap ban keren syapangka incredible sum of money. Griezmann ulap taglu dak bong ngadon ki bahing hasam ngadon langut kikun ladangan leg ban ialehkai syaka kalik kamlong ka basuk yang ban rai ka MLS kadai ka priority jonga penkut Anthony Griezmann kumta lengba ka jingkren ba jingpen pau jongu nakawe ka por syaka we ka por ni sautu syai ba ka jingel inti Anthony Griezmann kala nang jan bunyo ialehkai no syam Major League Soccer harengkat Lionel Messi te parlok ngin sapet hato kana jingkren Anthony Griezmann kan ulong nem bon ialehkai syaka Major League Soccer hadin bolu penpau na kawe kapor syaka we kapor te parlok tang kini ki kubor ngangai be plas sautu win sai kan du hak we pat ka video kublay shibun.